NPP kalong sakat no benai mendan hang ni haying. Ya. Kani kaying pajba kan poi kapor kabu pajba uhak ban kenjat yo kan nantai na jerong sana sepo. Kata ka mases ki kwa ban kersai balada kimla ban penbet. Yo put usam shwa ka lek karti sensyar pajba. Kajing suspend ya kan internet. Happening ke exam. Happening ki bobun ki samla ki kamaija dak internet kadai kajing luteno ya kaspa but ya kalawe kamu pernai jong kajai penriu but kajing suspend ya ke internet kadon tangkawai ke intention kata kalong ban minimize ya ka damage jong ke NPP hak election omdon dah usut dak moi hana te lakam ya ka huri hura dang mene dang mi khubor hapo asam sha sho u driver kasih hantai po border asam ladala bante lakam balai kita police station jongi kim station habro kawai ka border habakum gani kapor kecik impulse ya kasih RPC 144 habro kawai ka sor silong kamdai ke AKA kadai be tangban namsha ya no banyak hi pajba yo aram kapot kita ki MLA ki badan mentah hakabor